mwire kurungi twakutangirira eshaha neza Agacencwire ebiro by'okwezi bya 2013 kwezi no ku 12 omwaka ne 2025 Serena Nuwamanya ne Lois Gava nito turabenti kutwara mu Gacencwire agutwatebekanisa omwebazyo ogo ntuza kwakira emito y'amakuru kuturagaruce twije n'amakuru ombwejere. Emitwe y'amakuru ne kuhikibwaho Red Star Wine, the taste that lasts. Nekuroba Seagard Investment Limited kandi neshango maduka gona omwihanga tera noti musanzu ibiri mkaga na mkaga notina atalne 5 okusinzira kulanje ezenjawulo enkumulito ze tulina ku Global Paint yelanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Matte owazi siringi. St. Peter's Altar Wine ekozirwa mu mizabibu yonka kandi tebekanisiwe kurungi kukozesebwa mu maramizo. St. Peter's Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gono mwihanga lyona. Chiche rumba ne Castro Power motorcycle oil akumadigiyonga na mu Burungi netambula bulungi neba kali bobo. Castro Power mufuno kuva ku masundiro ga mafuta ga Rubis wonna mu gwanga. mu Gacencwire kireki President Museveni yaraganisa okutereza enshonga eziri kuteganisa abanyakagadi nkohereza mu marwaro norora ebyono kukwataga n'ibintu bagambira umwoga obuguda emirimu entaro z'eby'ubururu mu rumwizi rwa Mpara abatakana ibindayo byo kwerinda bongere mu bukumi reka twehare kimwe kandi tujumiyero kikorwa kibi cyo kurwanisa abatahe bitu emishango y'imihundano habakazi n'abishiki ekendiro mu kampu ya Cyako muri Kegegwa. Right now the cases we have which are high is burglary and theft. Agacencwire ombwejire omwebembezi w'ihanga Yoweri Kaguta Museveni kandi okwatire ekigombe kya NRM bendera aha ntebe y'obwa president yaraganisa abanyakagadi n'ababunyoro yona okubasa kubahangiraho endijo skilling hub okwenda kumaraho ekizibu kibura ry'emirimo. President Yoweri Museveni obuyaba narondo bushagikira izuba achacha BCSC muhoro mu district ya Kagadi yagira government ya NRM behire yo kurwana sekizubu kibura ry'emirimo niyo nshonga habwenci hariyo nata skilling hubs abebiharani babiri nowempu nomu norora ebyono kukwataga n'ibintu bagambira umwoga obuguda emirimu nyowe umwoga gwange gobuhangwa no kulisa no kulima nuko umwoga gwange bya government nyunga za government abo government kaberemere abana bange bona bahirize kusoma abashiki bange bona tarimo arukora mu government ukuyo umuhozi wenka arukugonze byamahi nuwari mu government wenka abana bange bona bari mu umyoga gwange gukurisa gukurima nugo umwoga gwange hati kunihira umwoga gwe cyarane tinkubimanya ndeje kusomeza cyarane umwoga gwa uri umusigazo ndijo mari nyingi mari ya leo mari ya leo umwoga gwe carpentry so atunorora abajungu babetakazire buri muntu wena kabayino mwoga abajungu nubaresire kizubu. President Museveni yayongera yahamsereza okutera ko ransorguto rwa muhoro kuzandayiga okugira ngo bongere kutungura entasya okugura itaka lya abantu bakaruga ahabikuya iki kirungi muno okugura itaka elyo inja kukikora ekyo. Ebyo busoyi ninja kubazaho nyekiro hato akasumuka wera ninja kubazaho nyekiro ati engudo ya Kagadi ndaiga ejo ninyimanye ejo ikaireho ntuja kugikora. Issue that is happening between the chimpanzees and the people
eating people's food and eating people themselves, we are going to gazette that area and compensate the owners, and we make that place for those cheapers in Aharare Boneka Shija or Deputy Coordinator w'entebe kanisa ya PDM yaragana so kwata bubona abarukushomankura sente z'entebe kanisa jaha abanya-Uganda. Nyenda kwamiza ngo ucenjejo namwe n'abantu abene bateganisa tusigire twagira ngo abantu babiri babakwate ntoroko turiyo tutayo kucondoza kiryandongo hariyo timwe yazayo mwene nyenda kwamiza abanya-Uganda ngo sebo nyabo kuwa kubori hakachiko ka parish development model ogwo wena owakubasa kuba nateka ngunaza kuriya esente za PDM arikuyiha abantu esente ngunezo kubatasiyo mu computer nyenda kwamiza ngo haruha abagiro mucome haruha abagaruire sentezi. Abebembezi ba district ezi bagambira President Museveni aho barukwenda ubuhereza bwongeze bwe omuncire rukwija. President wa Uganda tutwangiraho tumusabire health facilities za kana kuzibwa mu district yaitu kandi tutukangiraho tusabira na marwaro amagombora gatayina marwaro kutunga marwaro agatayina secondary school kutunga secondary schools kandi na primary zitayine primary schools emiruka na yitungira primary schools. Kabalega International Airport atuzimbide kisawe ky'omupiira mu Hoima City, bali tuzimbira university ye Bunyoro, bali tuzimbira edwaliro lye Masindi okulidabiriza n'okwongera okuligaziya. Atukoledde bingi sente za PDM. President Museveni naija kwendera campaign zo muri Bunyoro ahizo biriru kubanza na district ya Kakumiro deno na bwanyuma zo muri Buganda kandi naija kutandikira muri district ya Mubende. Amakuru agagasha kwa Thomas Tumwebazi. Webale Thomas Tumwebazi. Minister wa Government z'ebyanga Rafael Magezi atahire omunshonga za sente za Parish Development Model omu district ya Chenjojo kandi yaragira ngo abakozi abarire sente z'abantu babengwe ahamirimo ebyizire bwanyuma y'abatura aba Chenjojo okugambira President Museveni harwa kabiri wesa biteje ngo sente za PDM abakozi hamwe n'abebembezi nabaziba. President Yoweri Kaguta Museveni harwa kabiri birumwenda by'ukwezi kwa 12 hakije mu district ya Chenjo rya Rukurundo bushagici kandi kuyashikiriwe yabuze ku sente za Parish Development Model abantu babiri nabazitunga bamumanyisangwa abakozi n'abebembezi nabazibibaho. Museveni ayihirira hayaragira Minister wa Government z'ebyanga Rafael Magezi okwija kucyondoza ahanshongeje ombwira. Ekyo kinturire mu haraba kule sente za PDM. Abantu bagabira bonka bagabira abanyabuzari ekyo ngambire Minister Rafael Magezi ayije hano mama ataye mu songeje ngambire Mbwenu Rafael Magezi n'omuhwezi wa coordinator wa PDM Bonesh Choncho bakiro muri Chenjojo kandi abebembezi abebyo kwerinda bakuru baza sako za Parish Development Model n'abantu abino kuganyirwa mu sentezi bayetu mu rukiko rwaho naho. Umukozi wa government Parish Chief Commercial Office Extension work umukozi wa government ha musara wa government umuna sanga ari kwiba sente z'abantu azigarure konka mu mubinga hamuru ebyo gamba mutukazumure yihawo miliyoni 5 akazigarura nariyo nakora echo tukumara ni I implement the president's directive as it is. Omukutandika kw'orukiiko Julian Ayesiga RDC wa Chenjojo nagwe kumanyisa Minister ngo n'amazima hariho ba Parish Chiefs nabo obukiiko bwa PDC ababiri nibiba sente za PDM beitu ngo bakabakwata sente bazigarura n'abandi babatwara mu mbuga z'amateka. Our cases is to handling direct security is mutu as handling up to a files sanction. Abamu already they are convicted and abamu they were able to pay back the money. Kwa murajire so president action directive ya president nanye yandagira kwa murajire nanye yandagira ngo tuijo mu Chenjojo turebe ngo enshongeji egira hakadara nyomazi yo eri kugamba ngo
esente za PDM ezimwe nizigaruka district ziribwaho kandi imweba aba committee aba sako committee ngomwe n'umutora n'abanyabuzare n'abanyamukago mbora kugira umuhanda mu criteria yo gutorana n'esente za PDM. Ahantu ho Minisita yihirira akagambira mukuru w'abakozi ba Cenjojo ngo umukuru w'ihanga karagira ngo uwo murika we nurarye sente za PDM abingwa hamurumo. If you are taking money from the beneficiaries, order your president, which I'm communicating to you, not for discussion. Number 1, we investigate you. Number 2, we arrest you and we prosecute you. Number 3, you pay back the money. Nyo ngoza kusima na nyakasima yona. Government yetu ya NRM kura president omuntu wa bulikiro mwana yindi agambira atanu halo ikizimu hatakahiro na saha brenai kujya kurora na minister akira hano ekumanyisa obuli bwenguzi n'obuyayi kwetatu wakimu lakatera government yetu yongaleza tutongera kumanyisibwa ngo mwojo wagambire president Museveni ku sente za PDM ziri kwibwa ngo utakazishabaga kandi babazirebe bakazitunga ebindi bigamberweho habiremwe merukemwe kuba mihango kandi minister zirengo bariyo bakora intekateka kureba ngo emeruke mihango erimo abantu bingi bahebwa sente nyingi gasha kwa Daniel Bingana wibare Daniel Bingana abanyabagiro basimire bitongore empabuhweze ebirukorero mu kampu ya chaka ya kabiri bwanyuma y'emishango n'imihondano yegi hagati y'abakazi bagerageranza n'emishango ndijo erukumanya gender violence on women and girls ni kigabwa ngo emishango n'imihondano y'abakazi hamwe n'abishi niyebire kwa sarakati omucangecho. Amakuru gari kugarizamo amasikwaga gagambirwa muramuzi wa koti yacegerwa amatatarimo aha mukuru gwo kuhendera 2016 byo kumaraho imihondano habakazi n'abeshiki gukorerwa hishomero yari yabyakora. Cases we have which are high is burglary and theft. Sahi kesi zenye biko nazo ni ya uwaji na uizi. Which are 9 as for now. Zenye ziko kenda sahi. Ya kuogopesha 3, threatening violence, na kuogopesha kunyanyasa 2. Babura Nyamwija urukora n'ekitongole cya Humanity and Inclusion nagira ngo nkebe tongore buri umwakoze rekero kubasika okureba ngo emihondano habakazi yaho twena twerundanda hamwe buri umwe ari ndabonye yatosha yagiramu amakuru nashi omwoga gwo kwegesa abantu bitu batosha ahanshonge sipati ngo kumara utabanko ubuzubuno vuyo obukuretwa enshonge yakujana kana musheja nashi no mukazi twakweta gender based violence obutwina abana bingi ba teenagers mothers abana bakazara bakirya abana abandi binenda abwaki abugorogo numanye umwisiki yahitse yatandeka concentration nusanga batandika kuja mu mwezi nabari kwitaga kanikazi amushinya bakinesete ubirwa kare arayitika banizigaba ikugaba na sabuni nkatumishi yabatabyine yabagire mu kwezi tari kuza hisomero nati amukoro ngo gumwe habireho no kujaguza ekiro cyo bugabe bw'abantu. That we continue to advocate for nothing like gender-based violence in our communities. The fathers, the mothers, the leaders, please and please continue to practice those good things you have done over the 16 days. Wareba nkuko bakendije ubuyambi bw'abarefugee abingi umukazi nasa bikintu mushinja abatakindi atinde namani gukuma be umukazi arebe ngumushija tiyamufa. John Nyandera kansara w'abarema bwa district ya Chegegwa nagira ngo abarema nabo bakizere kuteganisibwe imihondano kandi ashaka bemeze n'abantu uko bamugisha gukora. Ngenda kubasaba abebembezi bayitu abakozi bayitu deka twikirize okuyikora n'abantu bayitu bano abanyabwino nuko tusobozese
tusobire kugobamo programs za government ezinyakuro mazima yoga inclusion yoga ninga meaningful inclusion rundi okora hamwe okwamakuru ekire kikyemerera hamwe tuguru kugira ngo okumara kwenkoresa mbiri amasomo y'urukoreta ho emihonda no habakazi hamwe n'abeshiki gasha kwa Filipo Murangira webare Filipo Murangira abakuguha mbyo kwinga okuruga mu cya National Agricultural Research Organization ningashe naro behanangiriza abahinji okwinga embebezi ya mutindo ogukubasa kongera amasharura gabo no kikana n'umutindo ogwakatare akensiona ebiba bigambiro mu kabere Town Council erukushangwa mu district y'Isinjiro abakugombye okuhinga babanze kurambura abahinja bamaze obwire buringwa barukwetenga empinga y'omurembo mu kyanga eki n'ekigendererwa cyo kurwanisa oburemeezi bw'abahinja batwire nibarabamu n'obugazi n'obupulaninga era n'okola enteekateeka abalimi n'oteekanya omusiri n'ogutereeza bulungi n'ogukola kyo n'okwinjira bulungi enkuba egenda okutuuka nga gubakola ki ng'omaze okutereeza nga tutandika formally itwenka pateri nga 2020 tukaba tutari kuhinga tukaba ubwire kugawe gushika oguza nk'indi ogura ki emere yo kulisa abakozi na family sustenance food security yet we have land ababugina abahinji kandi babagambire enshonga z'urukuteganisa ebihingwa byabo na mnonge empinda hinduka y'obwire benshi abo na rwege iyo munango groups zitu ngezi ishatu bazitereze foundation seed hati bakingire embibo nonje cyokere tukubasa kubagura okuhingisa za fertilizer tukaba tutari kubimanya kuba twizire bakateka trainings impinga y'omurembe twajumanye no kuhingisa fertilizer twamanye kituru kwihamu. For example, it is important for farmers to treat the seed with a pesticide and a fungicide so that they can avoid root rot diseases that come at the beginning of season by making the plants wilt. Abanaro bariyo bakora ubucyoka ihembo kwera abahinji okutunga embebe z'urukugumira ubwire. Three varieties that were actually chosen by the farmers from the syndrome for the demonstrations are still doing well. They are superior than the local variety that is normally called numberless short. Wakati mumbera mu group mumbera bargaining power ekibaretereze kwagala kwonona bijanjale ebyo obireeto wange kubona ajja kukola ki ajja bigoba abantu bagira ngo imbigo ya narobin 6 hamwe na narobin 3 iriyo nera ku njo mu cyange eki kandi bina amatsiko ngo abahinje nibija kuganyurwa mu cyango amakuraga gashakwa Anthony Atwine Anthony Atwine twaza kumuraho twijene shweka icya kabiri Movit Relaxing Cream brought to you by Africa's leading hair and skin experts. I get to wear my hair like I live my life. omugaro kurataho cyaguranyi okuronda obushagiki yahikaho muri banda abayo yabasha kuremeraho okureta impinduka. We as the leaders dusobola kubera ne vision, but it is only possible when you people take over this dream. Wenandara mafabi yaraganza kubona sobora mu kisoro Movit Relaxing Cream brought to you by Africa's leading hair and skin experts. I get to wear my hair like I live my life.
Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, yo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamu chanele kutandika shamu kaga zihangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echenyanja, muchamo omushaza, akaro, echitoche, echozi, embondi, greens, obutura, eshwiga, kandi chokunywa nitijaniraho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha beinunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City, breakfast ne yabusha, bine rooms eziri self contained, DSTV, security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe, pool table, sauna na steam bath, hamwe na conference hall. Skylight Hotel ne shangwa omuri Mbarara City, wahingura kache aha Vision Empire, oruguto rwatora katete. Ijukangu no director ba Skylight Hotel kunjiri ebirukiraho tera no tumushanju mwenda 18 58 38 ninga no tumushanju no tumukaga 36 36 33. Korku bujwireje turkwitaga no kugamba aba original garments barisire ibintu kujwara ngajwe kabashije nabojo hamwe n'abana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts nunji abarkwenda vests boxers hamwe na socks is original shiraba original garments abashija inkito zanyi nunji is original eza office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a high street amarugo kubanza room number ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note Yerde kuyenda. Belkoni. Yawe utamuyumu mudu nokora ekikire wanyompenkoni nushumura kushemererwa ohurumuzi nanubusinje nunda kuchamuka mpenkoni Legenda yakincho cyo kunywa chonka. Mpenkoni ne kwamani uhindiko mushije nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe Sinza kutambwa ngashinywede ku mpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi Mpenkoni wakinkolire waliyo amani tukaleyo ubwe turukwirira kutera akaruru 2026 twena tuterereyo wereka guta Museveni aba mukuru wihanga abo kuba nuwaresiro businjo mwihanga atungwire byo bwegese ebyamagara hamwe n'entasi 2015 byo kukubanza 2026 rero wereka guta Museveni cyera basi burihoragire behona Museveni abase kukumebe byona ebyakozweho hamwe n'ebiri kuzakorwaho omucanje cy'urukwije protecting the game buri munya Uganda 2015 byo kubanza 2026 tera yo wereka guta Museveni tubuhaburwa nitubendeza kutera akaruru ko businge Christmas bunyaruguru development yakuretera ishitereke nyamurungi aho buri wamwe arije kwangura bwa nyuma yo kugura no kusevinga emyeze 3 gakibanzo ku 10 kutabira na bishatu byo ku 12 2025 otehireyo rero kirakomugisha go kutaha mukazano ko kwangura ebirabonye bwinshi wasevinga miliyoni 2 nemaga miliyoni 2 no tungo go kwangure wasevinga mitwara 5 nemaga mitwara 5 no tungo go kwangure wasevinga mitwara 2 nemaga mitwara 2 no tungo go kwangure nkoko shwari omucheri emaga nebi Nubaharon za boda boda, dairy, school fees, agriculture, emergency, home improvement, water harvest, commercial loans, neri. Nubashangwa Nyakasharu, Bunyagura head office, kandi bine branch Chambura, Chitagwenda, Ibanda Kagongo,
sese katungu kati banshurira ba Allen Interiors and Designing Hardware abantu b'abakafuru ba interior designing mu ruburengero rw'izoba orino yombeka ninga no hundiza makagawe hoteli amashomero ninga shi business yawe staya iro yotungira amatara ga chandelier agarika wa okashangura uburaya sink zo murembe tiles za burishika wallpapers za toilet sheets dressing tables na millers shower mixers jacuzzi zo murembe za curtain water heaters tap mixers door locks carpets n'ibindi kandi nubaguza kamwe hamwe na nokushobora nabashanga mu Rimbarara City akinya Pombo Street hina gate ya Basipaka aho zirutahira Esumu no tushanjanje 2 ananibiri abino nshanju tenganisha manager ogito wagito ko kama tumuchidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mwareka tugomuzana tumwe twatisha twagamba shamushanju zibe shamushanju tukizana ngo okushara keke ni shamushanju nizeze nyine iyo ni shara keke tukazakunyumbo na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo nikuteganisa wenda ngende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje Noiredi Jemala Gogo Kantote and Cultural Center omwanya munjo kujya highway okutunjiro cha mushana no kwegarura mamani ebirabi nabyo 12 shemererwa by'isogoro bya Nohiri omutezi wa saxophone hamwe n'umuziki gwa DJ Hardboy aha Nohiri ijoga ashura nabeka yawe ogahaye band na DJ zabakabi ebirabi na boxing day niko kwa kids festival family day izo bagabana kushaya bakazana abanyamuzana n'abanyamika rero sibura mwaka twegitebirasha tunechimo byo 12 ahabwa izo bagege nzagwa otebigo fireworks hamwe n'abesho muzarye nzagwa rero twacha mwaka gwo 2026 mu style akibanza mwaka kwa mwanya hati tera noti mushanje mukaga nshanje nibi 28 ninga za mukutu igongo dotio igongo ahibitariyewa ebyo biro bikuru birakolewa Otwiro inechetengo cyo kushuma bunasi obuzari sa Everin Health Training Institute Mbarara City ishomere rikushomesa bunasi obuzari sa ahurengo kwa certificate diploma in nursing and midwifery niza kwera ishomereri nirishangwa kachika umuri cyamugoranyi hari Mbarara Community Hospital ija wetungira bukugu okwandika beje basya kuri kugenda umisha hishomero okumenya birakiraho tera noti mushanju 8 mushanju 50 abirina nkaga ogamena police Everin Health Training Institute Mbarara City improving community health ebiro bikurebi shebebona abanyamukago bagana cy'ukunywa cya Register Wine ni yawe n'umukungu wawe iwe n'abanywanyi bawe iwe neka yawe hakihuro Register Wine, the test that lasts. Yakuba Singa Investment Limited. Kandi neshango bakabona umuyanga. Tegana kumusha kusanjiri. Mkaga notina adalneitano. Namashemerwa minji nitutabaru syabona abatungira visas kandi ntumanyisa abantu mwena ngweme henda yitu tugishaziri okusyahari miliyoni 2.9 byona bibiri korera chayi cyenyonyi Dubai turire Christmas omuri Dubai Hayes recruitment experts yabaretera interviews za aircraft cleaners cargo handlers security guards warehouse workers waiters na waitresses orwakashatu ebiri 10 okuyikome nebiri aha cheka shahibiriza kasheshe reka turire Christmas omuri Dubai okwehanisa no kwabusha ninga free registration aha mirimo yona aha mataji gabo gona esimu noti mushanju ina noti 10 ninga noti mushanju ina itani hamwe na noti mushanju ina noti emwe 2 3 4 5 mukaga wararotekatekera habyo kombeka gendo mu ba Dubai P&C Uganda Limited abakushangwa muri barasite ugahata bafurikire kimwe bakarga agarage street no bashanga makanising street a kizimbe cy'aba sister hamwe nashungire na cyose house hamwe na hawe house yabo rwogoma rukushangwa aha Victor Bwana
Road washumira ahabanda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka makanisingi kafurikiri ahawe house yabo bineho tiles nyamwinji enchene mpango nga 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusaba tiles mpango n'abarega habisika na swimming pools twinitaji shaka waguro mu bwinji transport eruho washika showroom yabe yahawe ya house ebintu byona n'obutandu bata nagacenshire okwatire bendera NRM mu karora k'2026 aha bendera y'ubwa president Geno Yoweri Kaguta Museveni yakora campaign mu district ya Chikube. President Museveni yashaba abantu okutanisa ubwigane ntunguka omucanga cyabo. President Museveni aharare ya kabiri yabo mu cyayi cya Chikube taboneka nso kandi yakawusha hamwe ndazo mwabaziwe Chairman wa NRM ba district ya Chikube nagira ngo bakino buremezi bw'abantu abe babinjira hitake rya Cyangwari hamwe na Kijayo urugudo rwa Katasi Habugambe na nebizu byahanyanja tukusaba amashanyarazi mu byaro Kigali tukusaba kurungeyo kandi na magombo abiri ari hedikota Kataroro Nkabuyimba na Kizamubi kandi tukusaba ngunorudo orwa Katasi Bugambe buseruka urukura mu district isatu orutere basi abakondo rusire mu bunyoro ojenza president twinabana abanyamukanga hano ababingerwe refreshment amana kijyayo tukusaba bakompashetinge oba abaliketinge umugamba kwa President Museveni yajangwa NRM bakozere misinji eyo kwimusya abantu aharumuna n'obusinje n'amarwaro nyundo bagarikiri muhango cyo kubanza usinje cya kabiri inkurakurana cya kasatu ubugunda w'abantu cya kana emirimo. President Museveni yasima ubwebembezo bwa Chikube ahabwo gushaka amarwara gariyo mu magombo ragoni 19 hamwe n'amashanyarazi. This is very good. All the municipalities have electrical or electricity. Go on, all of them. I take Serena Nuwamanya. yaragana so kuzirwa rya Chikube center yakana okubirwa rya district. We are all the support in how the center 3. You can't believe it. It's very good. Twenda muno musima abakuba umubyetago ebimo abanyakube bamusabire akabamo upgrade kwimukya irwaro rya the health center 3-4 yetwine rya Chikube kandi inkaire rine mwijuzo likiro mwijuzo yona noranta abarwaire abata kwemara kurungino sanganto mubingi bakupenda ngoma tone sanganti regional referral kuba overwhelmed abantu bengi by to upgrade irwaro rino tulengeronka district kuranti basic facilities na amenities ezimu zikwetagizibwa mu irwaro lyona ibyo by to twemalira byo
President Museveni yashaba abantu kutanasa ubugigana n'intunguka yashoboje ngo ekizibu cy'abashohi kikatandukwaho ababire no bashoha ubwenyanja buto n'ababire no bashoha ibyenyanja biri kuzara nukwe kubashaba okurekeraho kwate ibyenyanja bito ababanza kushisha nyanje tubasa abasirikare muri bizu byabo ababanza kushisha nyanje bari ababiri barumu ati abasirikare bayambo kandi abakoresha zabo n'abasoma bizu bete ifuru inyanja twino aha campaign President Museveni yayakira abarugumu na FDC ashaka Ambrose Nuwagaba Katoto Tuzamo n'amakuru kwa Serena HBN cyane Robert Chaguranyi okwetorora arukuronda obushagici erizoba yahika umuribanda kandogu yashabira ubushagici cya Nyakatete Utanahona n'ahandi umuri district ya Ibanda Robert Chaguranyi yatunga kuteganisibwa okorwa mu babyo kwerinda kandi yarondera ubushagici cya Nyakatete yabanza muri district ya Kitagwenda rero nabwanyuma no kwikomora Ibanda harusha 10 aho abahazi bamwakirana cyane cyo bushagici kandi yabanza okhereza kazindaro mu kazuwe okushaba ubushagici convince your husband, convince your wife, convince your boyfriend, convince your friends at the border stage, convincing abachalibo mu ghetto so that yajumera ubwebembezi ubwo kuremera hangoma kandi yagambira abahazi be ngo naye ubwebembezi ubutarurenga inshuro ibiri. And that in Uganda, we as a leaders dusobola kubera ne vision, but it is only possible when you people take over this dream. And the dream tiyanche komuntu. And the dream si aba leaders betwina a dream yitu twena. Tenawe tukwatira wamu betwanya ti Uganda eri possible tujja kujitukamu. Chaguranyi bitu nobu muri Ibanda atateganisa babyo kwirinda biti yajumera polisi okutinasiriza abantu obutija hazarareze. I come to you with love. I come to you with a dream. As the young people of Uganda, kaneze ndi mukuru kumwe mabasinga wano muri bato. Naye nange kenyini wadde ndi mukuru kumwe Museveni yasanga sinabana kuweza myaka 4. It has been 40 years. Mwena temulabanga ku president mulala. Ugandans tetufunangako chance to vote one of us. Netumuteka bali mu ntebe netugamba kakati gwe tukulonze obere leader waffe obera servant si boss. Yashemeza mu abahika hamwanya ugo kandi nabwo nyuma yahereza akajishabisi imbere nabo kucamuramwe abantu. Simbera ngo y'abacara abamanya bw'imariza ko cyaka. Minyetuteine memo abana bakorana basiba muzazara basiba muzabeti so bafuna Uganda obundo tubasa kutereza mbera bwanyuma yayiyongera yo muri Kamwenge okurunda y'ubushagici amakuru agagasha kwa Timothy Mushabe webare abatura okuruga omukitagata Shema district beterure nduru bari kugira ngo babuzurwe obuhereza bw'amashanyarazi baba bo kutura mu mwirima ekintu cyo bari kugira ngo kibaretire baburwe tunguka umucanga cyabo.
abantu bakitagato kwetombwita habwibara ry'amashanyarazi nubwo umuhabuzi wa president ahanshonga za manifesto Professor Ephraim Kamuntu abire na shera y'ubushagiki nuko kumuherezo kwetombwita kwabo kandi kweshiye cyo kikondo kanu cyabire cyakoma kahata kujya mu gakintu kikondo ati direte bakagenda batwara handi tigende y'icyo cyatsi cyatsi na namiza y'isheke za miza nabwo nwaho nuza amashanyarazi yagakomze ntwaho amiza yagakomze ntwaho amashomero gakakumaho n'amarwaro abaturana bajya kwihatira akaruru mwaka gumwe bakaragana bw'amashanyarazi ngo bitana hato bakagatungaga Zaburi ashatu na mwendo kwa kabiri lejera mu bunane cyabure cyagasa cyangasa wewe twasara mutuzati mutugambira abantu bakirabada bazane ni kamutoye kamuntu ejo kugambo kireta kuno batwate byo mu mwirima wadirire kuno yabazanye awe bikonde bukakoma hariya ndakanza kuma jogu abo jangu kare baraga abataka kirwa amashanyarazi kukwenga n'abandi abataka kirwa mizi kusaba mukamara bro musizo witu kamuntu professor witu omuherezo mu kisoko gariyo abibemeza ba NRM wa district ya Shema babwira abanyakitagata ngo batere president Yoweri Kaguta Museveni akaruru hamwe n'aba flag bearer ngo tabarkwija kwefuza umuntu afite president Museveni yamweta yaya national vice chairman wa movement yamwimukira yiza Shema yamweta yaya Professor Ephraim Kamuntu ahumuriza abakitagata ngo tine cyaramereme amashanyarazi yagaga ahito agashize kagabaho abo kuba mukatera umuntu utarobera yarema mwena hati aiga hikira tuzagiye ukaseka bitwenda yareboye bumwe bitweke byacibwa amashanyarazi ngakibanga kitagato mtawuni kashe kuru mtawuni hamwe na cyarugombe nabone benda ngo baganyurire bagatwara umaka gabantu amakoraga gashakwa Michael atwakire bare Michael atwakire twazagaruka tumureho tugaruka Oino mukoronke mbaga yo kugitwa ukwinjira graduation oxima enchikoza AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera ubuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa ahacombeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street omuri Marara City ukomanya bikira hotera noti mushanjo kaga hatano ni itano chenda na mwenda ananeina tina events nito tuango muri burengero izoba abino buhereza bw'umurembe yamshunzako yakuretera umugisha go kwetaba mu kazano kandi ukasingure ibihembo nyamwinshi bwa nyuma yo kubika kumara imyezi 3 tarihayo bika kutandikira imitwari 10 osingure ibihembe biri mente ibihembe bindi birimo za water tanks smartphones embuzi emfariso za brangiti enkoko n'ekitege cyanyamurungi kandi kusingura na AGM ubwinji bwo bukonje bworagure niko n'imice yawe yo kusingura ereyongera rya mujungu sako bino buhereza bwa business loans school fees loan agriculture loans boda n'izindi nyinji rya mujungu sako erashangwa rya mujungu nyakasharara kaharo muri kabare kandi ina mataji muri kahoro maziba haraka mwezi kwa matunguru kigonji kabare rubaya hari rya karemera rubanda na rwentobo tungamo esimu noti mushanje ibiri anana mushanje atano na munana nkaga na mwenda kurugera kimumbuki mu bwensho za Angola Uganda ahi ensi n'ibihononge rweza burujuma
rw'umwani ekitarya handi burujuma n'uruhingwa no kwegendesereza kandi rushoromwe ry'abahingi kurinda itaka hamwe no kubaho bukogo ahara Ankole Coffee Producers Cooperative Union ACPCU nitweretera umwani kukarangirwe je gunusere gwinaka hoho komutindo hasa guterekana gweje kora biro metendere chere ukongera ibirungo by'itunyamurungi abahingi n'iminyeto n'abakwirwa Ankole Coffee omukora yo kutungure byaro nywa umwana umurungi ku mutano ogwa Ankole Coffee ugutafuhirirwe n'imibasi ugurukwamagara marungi kandi ogora kusya kiroto cyawe uzimeki n'ikirungo cyitu cyo buhangwe cy'ikere kwenda kumenya biro kuceraho tera note 8 note ishatu note 5 webari kutorana Rukigasako Limited imyaka yona ngo muringo gumwe go kwebaza twakuretera promotion yo kwendera umwaka yetunje reroni kari miliyoni igana umubiro bishatu byonka amagoba gakendezibweho tineroni kezo bushubuzi ubwinji no burisa school fees amashomero amaramizo n'ebitongore bindi ezo kutungura umutindo gweka tangaza mizi boda izabachana n'iminyeto muri branches nkamuhanga main branch Kamwezi Rwamucucu Kashamya Nyaruziba Sizi Kabare Rukunjiri hamwe na Rubanda urabasa koze sesimu okubika kwiyayo no kushora roni tera star 289 star 2 hash okuratirenda jero twine accounts ezabakuru hamwe n'ezabato Breminga 5 no kwiyongera higuru usingure bihembo aho naho esimu noti 3 25 ananibiri 5 Otaka chimanyire ngukatatumba academy hamwe na Rweso County Club nibeta abantu mwena kana bazire okureta abana bari hagati y'imyaka 3 hamwe n'imyaka 14 arikatatumba academy open day Rweso County Club Sunday 2012 byo kweza ku 12 2025 leta abana bashemererwe ahabwamsha bakuza swimming horse riding okuvuga embarasi okuzana umupira football volleyball netball hamwe na bouncing castle mawe na tennis eriyo izoba ryona nabara abana bakutunga bicoco byamani kurugiro kwemba hayana nimwe abazira bakwenda emyanya ero buruho buri kiroto nikitandika Chaika rwagati ni cyetagisa abanywani ogwe ni shuku sako abehireyo ukwikiriza ibikenerwa byawe kurabira umukubika twine accounts nka individual joint account group savings account institutional accounts ubone wenda kamasharon school fees ezo hinji no bulisa boda land title chapa ninga express umushahabiri ni nazonka amagoba agari kubashyira buri yomwe tayira amatajgidu a head office chabya shuku town council rwanya mukinya branch kabwohe branch nyihanga branch bugamba branch nyamukana branch mbarara ari ndare road na nyakarama outreach tira star 294 hash okozesa obuhereza obwa mobile banking tira note mushanje mukaga ananishatu 18 5 obwengula obulabika obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya lanchi eya kitaka lanchi zino tusabira ne ku bisenge ku motoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo lanchi eno erungi ya buli kimu lanchi bwebulamu okusinziira ku langi ez'enjawulo enkumuli tulina ku Global Paint ye lanchi wa Global aletawo enjawulo ku bisenge tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazi siiringi weefunire langi ya Global kuhalina yone kuyo kumpi Global Paint a reliable product. Way to Morocco with the Uganda Cranes and MTN. Simply buy a Gaga bundle by dialing *100 *0# and stand a chance to win a fully paid trip to Morocco. Gaga your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Together, our fire is unstoppable. MTN. Terms and conditions apply. MTN Uganda is regulated by Uganda Communications Commission. olina omutwe oguluma emimiro egiruma ebinywa amannyo oba omusujja waliwo Kirama Plus lw'amaanyi ku bulumi n'okuyambako embuto eziruma asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Kirama Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12 obulumi bwe bweyongera genda olabe omusawo. Metropolitan
Brighton International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Gaga your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Simply buy a Gaga bundle by dialing *100*0# and stand a chance to win a prepaid trip to Morocco. Gaga your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Together, our fire is unstoppable. MTN. Terms and conditions apply. MTN Uganda is regulated by Uganda Communications Commission. At Advanced International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange kumulimu nga nkola unamuti maika zanyo Anti ku highway nga mvuga susumagire Joshua Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Namakuru Nathan Nandara Mafabi okwasize bendera abw'ekibiina kya FDC erizoba yasiba rukuronda obushaji cyo muri Kisoro Rwanda hamwe na Kabale okurugera Ntebe ya Electoral Commission. Oye simbira wa president atiketi ya FDC Nandara Mafabi yaraganisa kandi yayoreka plan zo kubingo bworo mu Uganda obwari kushore bintu emishorere inganire kandi yareka kukusora inwezo Mafabi yagira ngo batunga ibintu zo kutungura byanga byabo nuko koreka kwara kuyija kwegesa abantu okuba kubasa kuzikoresa kurungi yayongera yaraganisa ko ari kwijja ku abantu ibyo kuriye bya busha kandi obwe bari kushomera busha from primary up to university, where our children who are studying in government schools will eat food at school on government account. Kufikia abigisha na kugira ngo abigisha bose bashashugwa amashiringi
inshingano kandi bose baza ku rurengero atakabamo abororengero abandi bororengero uriya oesimbrante b'emishengero bwa Bukimbira County Owebe James aha tiketi ya FDC yayoreka mu habizube biriyo arukwebembeze ngute ziriyo mu mbera mbi ku Kisoro ni Switzerland ya Africa ko niyo paro ya Uganda konka warebe mbera y'abantu barimo warebe mbera y'imihanda ya Kisoro irimo omukisoro za Nyabisiza imihanda jone rukundo kando government epiri kuraganisa abantu kumara imyaka 20 yahamiza abantu ba Kisoro ngo ekinde cyaremere president Museveni na government ye mu myaka 20 twabashasa ku myaka 5 so tugambira abantu ba FDC twabembigwe akwasebendera yito mwana natananda amafara twenda tereze ebyentasi gashakwa Nelson ahimbiswe Ubere Nelson ahimsiwe omnyishengerokazi aba district ya Bushenyi Honorable Annette Katsimemuca abona ayanangirize abanyabushenyi okureka kutwarwa bitu babase kugira government ya NRM kandebi abigambiro muri campunga kanso ogabire na Shera Karuru omnyishengerokazi wa district ya Bushenyi Annette Katsimemuca gumiza manehururu yo kuronda karura habwenkiro ya kabiri ashabira abanyabushenyi okureka kutwarwa ibi abigambiro muri kajuga ngoma riya Nyakashore Gongo na Butare ho muri Campunga Town Council hagize bore barwena ngo bikorweho umwana niyo natambura ihuguroza kurinda ry'umunda to kubazuka ku rugo cyaro iryo niyo kabigura yazarwa yo no gura ry'umunda ariyo natambura no mereka nayitwemo kwiza kujya ahero siyito yarya katakaye uburo rwaryo ninge nyangwane tinyiguze nyuma nikurondera karuru kana karuru hamwe unoza kasira aharareji abantu bamwe barugira mu kampe ndijo barukuzumya Annette kumhagera umugandi umumbaruka yahendete bibwane mbagwa parlamenta bwa Ruhinda arabwira abatwire no bamushisho kurekeraho ngo baguma hamara gwo kuronda karuru imanyisa abo bona abo kutambizo butambo ya social media nabagambire izoba dukorebo mu kamera iki kintu mwamutace rekiraho isa kubarigira ngo buso bagize ngo abeso utakwija izo bakihakana abagize ngo abeso no mukazi izo bajya rero kugenda village nayo abana bese mu karuru ka Ruhinda nabo bakomeza mu kushera karuru every other 5 years. It is very surprising ukushanga even in a town council umanye kwa sometimes 50 and this has been a song every after 5 years nimbaragano za ABCD amize amashanyarazi imbuto n'amagwaro kandi bitabasize gukora nagira ngo yamazire kwehandikisa yagaruka hatura muri UK okugira ngo ayetegurira agarukire kimwe mu kampini ahebyo kumushisha hamikutu byatandikire nyewe Benson Atmanya hanga nshaziremu
kwesimba ahabwa takamde constituency nkushaba abanyaruhinda county constituency kwija twakwatanisa hamwe tukatungura constituency atumanya ruhanga Benson ayisimbire na Major General Kahindo Tafiro wa NRM Rwandika Ergo wa PRU tugume asafu kandi abesimbire bonana bana gashakwa Onesimus nabo na Ben Mose abanyamakuru betu amakuru ago ngo gatyamperwa gacencire agutwa twinire kireki tukusima mnonga yogumire netwe aha TV West Serena Nuwamanya na ine Lois Gava nabandi abutwakora nabo ntubendezo kurara kurunje Eshaha za bishatu z'ikiro na You can now get all the chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21 hash and select daily or use the My MTN app. Omupuroguramu egi obuhabuzi bw'omuzire n'obwetaago